Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Assalamu alaikum, hurmatlı musulman bir tuğanдар. 2019 yıl bugün 29 iyil günü Batken oblasına Karaştır Leylek rayonunun acıları inşallah azımına Oş şahrında aeroportunda registrasiyadan ötüp acılıkka uçu aldığında turat. Жараткан Аллахдан суранарыбыз. Быйылкы кетип аткан ажыларыбыздын сапарларын Аллах Таала жеңил кылсын. Хаж мабрур, кабыл кылынган, хаж кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Аль-хаджу мабрур, лайса лахул жаза иллал жанна." Кабыл кылынган хаждын бейиштен башка сыйлыгы жок дейт Аллах субханаху ва таала. Мына ушул ажыларыбыздын ажылыгыны кабыл кылып Аллах Таала бейиш менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.